O folofatu mfatalofatu I lau mai fo I Samoa le nei fo I tu lau le fiafi. Ia le atua lona alofa malona angalelei, tato ia li tau fiafi. O le nei fo I asfai ngā luenga le sfereile fai wani vai aso. Faiva matiute mga luenga sa whenga yeisio tato atanu. Meise u fai ui wai ngā luenga le nei vai aso le tato malo. Fatalofatu le ngang fa loalo, tato taimi lea ua se furu lima su valu minute te aile tu la lima le fiafi ia fa malulu atu ona o tūlanga o le delay o le tātou polkalame ona sa tau fa mai a fo le tele o nisi o fufuanga malavasini o le nei aso le tele o mta upolo o ngai meisio tātou atanu tātou ofisa nei e fa talo fatu le ngang fa alo alo mai mo mai asio tātou atanu i ona vai ngai sese ya me se fo tapo I mau mai Samoa pa ia malolo la lampa pa o ia tunu mamao fatalo fa tuai le ngang fa lolo nei tu la laso ia alfa mo lava o tato por kalame nei Feiloaiga la Tusitala ia mal tato official Palemia ono nisi o mata upu sa tala no ina nei vai aso kapineta to vo manisio mata upu taua tau lavan tato Feiloaiga ono le fa manino ina o mata upu taua wale manui o sio tātou tano. Ta upu sa tal no ina ka peneta I le vai aso na aso de nei, sa whai unga whono inai le tūlanga o tino I tupe ua tu inatu mol so soani I le mamalu o le atunu e ala ino ngā tupe ese I le ngata ino ngā tupe whatino ai tūlanga tau pisinisi ma le awinatu o loi fafo apena fo I tūlanga o nonga tupe I tūlanga o le tātou whataunga o whanua ma whale ma mea mwapena le tātou house cooperation. Ia malamata au pui tūlanga o le atina eno pisinisi laiti le tātou business hub o lo masani le tātou atano. Mtau pu momoe wha manino ua wha matuu le tātou kapeneta le tūno I tupe 3 miliona tā la le tātou development bank. E amata ino ngā tupe amata tu lusu wafe le sela wafe ta la. Ilona tului e 5%. Ma ufa tulanga umalava masani e whenga iai ma ia inga whawha vai tono o le Tātou Development Bank ma na whainga e whai ino ngā tupe. Ma e ilau ilo longa ili o nei no ngā tupe e ila vanoa e tuatuelta e sfutausanga lusu tausanga e mal tolu su tau sanga tong yai. Ala maua wha maungo nei no ngā tupe pēwha pēa ave application tonu pasia whai ia ingol wha matu atu o tupe a wano ngā tupe. O tato no ngā tupe mo nā 3 miliona tā la I le au wha ingol no ngā tupe le wā lusu wafe I se la wafe tā la. Se 10 miliona o wha matu atu foi I pisinisi la tau te whaia ngai ngoinga mo o loa awinatu I fafo I le Tātou Development Bank foi. Lau whaingo no ngā tupe ma whai ana whausia mai se lau wafe I le lua se lau wafe tā la. O le interest po tului so soani no ngā tupe nei e 3% I le tausanga. Ma ua iel tūlanga e whaamawina ele ona iei security manaumia. Ona lewa mata no ngā tupe mai le se lau wafe I le lua se lau wafe. O iai foi le whaatulangana e fuafua le whangaingoina ngā I lua sutausanga, tolu sutausanga, teimi whaatulangaina o nei no ngā tupe. A la whamanino pēr whape ave tausanga I tonu, mai loaia ia inga whaafanga whaavae. O le meta ua o le loa lau whainga o le tupe mwhainana no, ia ma le interest. 3% I le tausanga le interest o le tātou 10 miliona leo mai ana whamtu watu. Tātou whalapa ptonga o pisinisi la haiti 3 miliona. Ua whamtu ufo ia wale vai vanga o tangata umai fia whai a lato pisinisi la haiti tono le tātou atanu. I le vale o le afeta la I le sefuru afeta la. Mai le afeta la I le sefuru afeta la. O le interest e 1% I le tausanga. Ma ua whaatulanga fo I tulanga uma e ia iai I le siri atu le tolu tausanga.
Ia maisi ai nga uma wha le tupe pia wha pia wha manuia ina lau tālu sanga I tūlanga uma o le a ia inga wha pitoa. Tolu miliona o wha tūlanga ina fo I le wha lapo pitonga bisinisi laiti. Wha lapo pitonga tau whale le malo wa vene iai le 1 miliona tā la. A wā ia wha maoninga o tangata whainga luenga me masani tātou Housing Corporation. No ngā tupe e mawhai ona whaatino ina, tolu sfuruafe I le 5 sfuruafe. Tātou tului whaatulanga ina le 5% le tausanga. O whaatanga te whainga luenga mana mia guarantors, e whamaoni e no ngā tupe nei, ia ma ua iei fwoi whaatulanga na le sfuru su 5 tausanga, se vai teimia tu sauno ina ili whainga repayment o no ngā tupe nei, ma la lafo fo il tūlanga o le aia inga a le Housing Corporation a wā fo il whaatulanga na o ia aia inga mo no ngā tupe taitasi. No ngā tupe mo le whaamatu ino whanua ma ele e ei lau whainga I le 1 miliona lea li se lau wafe I le 2 se lau 5 su wafe. No ngā tupe mwhaina whai o le tului 5%. Whaatulanga I mo whanua po o le whale fo. Ia e mana o mia lusu 5, lusu whata usanga, lusu 5 tausanga. Tu sauno ina I fo I le repayment o nei no ngā tupe umma. Peo na whamatala atu o lea maua wiri linga umma o neneingo nā tupe umma. Pea whaia tālu sanga I tonu o whalapa pitonga umma nei le mālole o whamatala I nātu la matanga Yale Development Bank, Samoa Business Hub, whalapa pitonga le whalo Samoa, Samoa Housing Corporation, ia ma whale tupe umma wa tā ue lunga, ma wa Yale wha moe ia wā wanoa nei nguno ngā tupe nei mole atunu. E le ngatel talsanga ina mo pisinisi o loa awi nātu I whafo. Mo le whaingoa mo ota malawa, e mei se fo I whanua. E mei se pisinisi laiti le tātou Business Hub. Ma e watu ai le whamalo si aua, e mei se fo I whamamla manga, o I lato umolo mana mia no ngā tupe nei whaafsota I sa o mtanga luengo lewa mai ana o ta uatua. Lona lua ua whamalolo le tu mau le so upu le malo. Au whanga solo ai le suenga le mta upu le nei na ese ai le whaiunga na tapena le kabineta ma le whaiunga na whasala la wina. O le nei mta upu sa le te tau o na tūlei mai peitai. O iei le tūlanga o le ese ai o manatu na mai le official kabineta. Ia ma mea na whasala la wina. Ma e wo manatu e ui pe yalo le tula fono e maala le proses e tango fia imta ufa penei ina ia manino lelei ia pola al tulanga no o ia il mafuanga na se e fa silanga ala tato press secretarial lona tolu e se laus fur valu wafe le tupe le sosoni le tato malo na tu inatu le au volipolo sa mo mo le tamisanga le tulangi fa pea e keripeane ma Australia. O lo malanga le tātou au volipolo nei ma le whāmui moe ia e te le tātou sao tātou te ulu whale atuai I isi tau le manga tā longa whaavao mālo mo le rumanai. Peon siit fia ia tātou volipolo se tasi tā longa e le iel tel tonunga e te lele anga waa o tātou tamata alo. Mai le fawfo tūlanga o tātou pine aulo mai nisio tā longa le Pasifika wa mai Pe tai o te whaamapueina o le nei au si I le tātou atanu wa iel tel tununga te relo na sao tā ua e uru whale atuai Samoa inisi o tā longa whaavao mālo por Commonwealth, South Pacific Game maisi tūlanga uma mo le lumanai. Lona wha ua mai on to fialo ia, to whalingo am tua ia ale vena ale, Minister al Kapeneta, ma ua iai tūlanga o na tau veina o matau pitau ele ma whanua whasao, wa o matua whapea whale ofisa o wa ai tau. O isi on tō whinga e iai le ofisa o le whono, ma le ofisa o tīnei mū o lea ua tu mai o te toe tau o veina. Mō le taimine nei, ia se ia mai a le lei ona whatūlanga le lei le fionga le minsta, ia ona whapenale en toe whainisitu na inga mo le lumanai. Lona lima,
Ua maea le awirilinga o le interview a tō te whono, komiti whono whawae. Ma upasia lo i el kapeneta le tolus fulma le iwa i tū malo. Ua maea le whainga o whirwhiringa. Ma i tū malo fo ia o le la whasalawina lo ia. Ele mtanga luengo tinamita mai tai whono e tolus fulma le iwa. Ua pasia lo ia el komiti. Ma upasia lo ia fo el kapeneta lala tō whaingon tu ina mai. A mata lo ona whanga ioi tu malone tolus fumaleiva. Ma mata na whiri la tu tangata whainga luenga, ma whiri la tu komiti whatonu, whauwhautua, ma mata loa le tāpenanga e tauno o atu la solusu tolu le masina le nei, ua lava tāpena masauni e loa a mata lo ia, tala lo ia ofisa nei, ile aso sulua, te sema lua felusu lusu lua januali, lua felusu wono mo le amataino ngā luenga pe a e mai le tūlanga o le tātou ngā luenga mo le tausang fau. Pai aso talo manapongi mo le atunu ua to whaina le sa sutasio januali, whamanatu inai ia le anganga masani o le tātou atunu nei o le tātou talo manapongi le vai aso atoa. Ina ia whaia le wha moe mo le amataina o ngā luenga o le nei tausanga. Ma ta talo ai matalo sia le tunu e ala i whaiva alo whirima e maise le pui ngō tātou. I matangi mā whā mo le whā moe. Ia e tai la mua foile, tau la mua foile ka le sia so whatasi. Tātou pol kalame wha pe voito whinga uma teita ia i lātou o e ua tai ulu tātou i ka le sia so whatasi. Le aso foi tai ao, ia e whono wha pito ai le whailautusi al kapeneta. Ia ma unei marka peneta ia ma le fono ao o e kalisia so fatasi umai Samoa. Ha moe lava ina ia fa mautu le nofo malama. Ale kalisia so fatasi Samoa ma le tato whainga malo. Ma ia ina i swinga o lewa mata na tapena le tato malo e ala i le fa moe e fa awa wai le aso le anapongi ma te talo. Lua mata upu, whata ua i swinga lela whatu lai mei le tau amata le tau sangfau, mua. O le avele so lulu, aso vai aso uma o le vai aso, whama maluina i le anapongi mo le tato malo. A tau te anapongi ma le tae au fto atala le awoli. Ia e whatu langai aso lulu uma vai aso le tau sanga atoa. O le avea maaso anapongi matatalo mo le tunu. E ana pongi le tae au, ai whono te talo le fiafi le solulu. Whono te talo wa lewa na whaatulanga mai le tātou whono te talo. Salo wa ova nei ma le 2 tausanga. E tai wa whaapopo i ai ma le aso le ana pongi. Lono winga o aso lulu umalava i le tātou watunu. Whaile tātou ana pongi le tae au, mai le 5 le tae au se i tau le tau le tasi le woli. Ona fono te talo leo le tau le ono le fiafi. Ia na wha mai aila i o le tātou wha moe. O nei wha moemoenga ina ia le ngata e le tasi le teimi te talo na o le amatanga o le tausanga le asu tasi o Januari i tausanga tei tasi. Au manatu le tātou whainga malo e te tau na whaile tātou anapongi vai aso umo le vai aso. Ma le tātou fono te talo. E lau wha maoni ai tangata uma whainga luenga le tātou malo, e watu ai fo il tūlanga le tātou watunu atoa ina i o tātou whaama malu. O aso lulu uma, o le a whai e le tātou anapongi ma le talo. Ma le tātou whono talo e masai ai i vai aso te tasi. Nona lua o le a matua tapu ngā luenga i le asa toi wha maluina. Mai se lava ngā luenga ngā ingo iei masini ma mea uma lava i le tātou watunu. Mai tauina pēa lo iai nisi o kon kalate mai fafo ma mea uma o lo o sori sa pati. Manatu ai, o la atu e whatu langa le wha maala singa o le mta upure nei. E mata atu le tātou fsuri sa inga a matanga o ngā luenga le tausang fau. Mai tasi lea ngā ingoina o le mafu ai le fono a tae ao. Mai kālesia so whatasi, a mai so latu fina ngalo. Pe eise si me to e whapopo i luna o fina ngalo le tātou malo i le aso le anapongi. Mai se le toi wha ma maluina o le tātou sapati.
Le atoe fua i fo il teimi tala iei fo le loa ma mea uma e fua a ngai. I le tala noanga ma whawhia ngai ngā taulangi ma le sotanga ma le kālesia so whatasi uma i Samoa. Ona wha mautua ila i o le polo inga proclamation o le ato laulawina i le tātou ana pongi le vai aso talo le aso su tasi o Januari. O lea ua maea le tofinga tanga luenga o tupe Ministry of Revenue tanga luenga o tupe maua pa ufa mauni ai le tātou ka peneta le tofia ina o le fionga ia fui maono vai tolo fo ia o ia le o le pule fou le al tātou mtanga luenga o le mtanga luenga o tupe maua ma o le tofinga sa wha mamalu i le solulu e le tātou ka peneta ina ua fitfilia lo ia le fionga ia fui maono vai tolo fo ia tasi ia il fitfiringa mo le fitfiria o ia la vea ma pule sili o le mtanga luenga tupe maua mo le nei fo i tolu tausanga o la whamaluina ma ua wae e fo intu ina atu tūlanga o le whaiunga al kapeneta i un tūlanga masani whafoe ai mtau puma ia o loo whaasolo pea tūlanga o ngai ngoinga al tātou malu le malo e lava le tā upu nei o loo laua lunga le teimini nei o le tūlanga o le puipuinga o Samoa mai fuala au whaasaina. O mai ana whailfontanga whaapitoa ma sui o nuu, ma sui presidente o nuu i le vai aso te nei ma le mata upu la mua lea o le tai ulu le teimini nei. O le awala lilifa mai ai le fsoaswani le pule mamalu ali in whaipule mo le puipuina o le tūlanga pangatia le tātou te iai. E le ngata i fuala au whaasaina a mio matanga e ala le saua ino tinam whanau mtamai tai tono le tātou atano. Le ngata i lea o le aso foi ana nei e sa ta pena il fontanga lo ia. Ma tai fono uma masui uma o komiti whaatonu al tātou malo. E so i uma al tātou malo whala pop tonga tu mo oti al tātou malo lua su fitu. Whala pop tonga lo iete te fono tu mo oti al tātou malo o lali tu tino leo le malo. La tau te ngalua ina le tūlanga o le Commercial Arm Private Business Partnership. Ale tātou malo mwhala poptonga tū mo oti nei. Le aungal nei Feiloaiga ina ia avel ti ma inga i teitei fono ma sui uma o komiti taitasi. Ina ia la lango i whainga whaavae ai meise le nauna watu. Whaatulangana o Palemia le whainga malo whiriwhiria. Ina ia tina e le leim ta ngā luenga teitasi. Ai me se fau le manuia o whaalapaptonga uma o lo a fia whaatasi tonu nei whaalapaptonga uma le tātou malo. Ai mamoli le nganga whaafitai o no le awonanga i nei teimu tele maso walu. Ia o lo langona lava le whaatulai mai peo ngā luenga le leisa whaatino. E taitei fono ai me se fau board members o le tātou i tū malo o e o lo a fia mai tangatanu uma o Samoa. Ai mai se fo i whalapaptonga tū mo oti al tātou malo. Ia, na mana tua i lea pauna o nai mata upu sa tara noina al kapeneta. Ai te talatu lea vano al tātou au Tusitala, hoi uma tātou wai nei. Ia, o lea ua maua lea vanoa. Tu e whaatula i eile tūlanga o le tātou whamoe moe. Ia, o lea ua tau se sila mai. Ia, o fōlinga ne o le tātou sāvari lea wai ek. Whamoe moe, ia ina ia toi whatulai ia vaenga mai tūtina o le tātou malo ina ia mawhai o na apo peltu langa manino ma malama mai tūtino whamalosia. I tutono tustusinga le tātou malo e tu ina atuai whamtalanga o iainga whaiunga uma ma mata upu tau le malo ina ia malu pea ia tu singa ma so se whamatalanga i tu inatu mo le sira fia le tātou atono. Ia, o la wha solo pea, o la wha moe moe le iai, e se lava le tātou sa vali mo le wha salawina whanua ma soafa, wha iunga whamsinonga. A e se le tātou sa vali le nei. Ia, o wha tulanga ina e alu mai wha salawinga le malo. Ia, o a umam tā upu e wha salawina ai,
whamanianga ia mo ngā lofa ia po a lava mta upu e te tau na whaasala lau wai mta upu tau le malo ia o manatu le aunga mal wha moe leo le fo i fufuanga o tātou tāpena iai ia e talatu le vano tātou au Tusitala ia po a ni whesiri tō te whina ngaloai ia wal tātou pol kalamel ne fiafi Ya, tunggu aku ofisili lo jono kami tulanga le jono miliona le famu tuku le patu petu jono famu mo ngatu kaya mo sostana talaga pe mo ngatu kaya mo la tofoia au fatua ole taimuanga le mele mo loa winatu fafo export developments mo o loa ngosi mo le awina tu fafo. Ia, le vainga mo, sorry, le vainga mo ni whamtu ule tonu ni ona anga tatu le los fulu afea anga ile se laua. Mo ngā tupe, no le isa o itua i atumu e se ian mo ngā tupe na mo business hub. Le vainga mo ni sa. O development bank e tolu miliona mo enterprises for export development e no na tupe na melusu afe se la wafe a le sino nga tupe fo i moltulanga la vole awinatu o loi fafo export development fo e se la wafe le se la wafe development bank o no winga o lato umala volo ngai ngoinga tulanga tau fato anga fa moe o lo ngosi e lei o uma mea mo le awinatu i fafo handicraft ma mea uma o loa awinatu i fafo so o se o loa e te whaia e entitled e export ela ele tolu miliona na e mawaino ngā tupe lusu wafe i le se la wafe o le se fulu miliona e se la wafe i le lua se la wafe o na winga o lato uma ia e whaia ia tulanga bisinisi commercial loan business commercial loan. Tasi masina ala utu pisasi o la ia inga pe ia la inga masani al malo tasirol masina with pay a umatele susu a umitele susu enga ia na lole leave without pay a saude fai unga Emanuia lang case te tongio naso a saude fai unga wale Emanuia wa malo loe lava o iai le sui o le tatu ofisa o le lava o lo tau a bea i tonu o le tapeneta lo na suafa so whailo atu mulimuli. A o le sui o le tatu ofisa o le tapeneta le ua whatulanga mai e tau a bea to finga mo le temini nei. O la auxilia hai tongu langa i te whonu o pon whawai, tongu sifuiwa ne hau a mautiloa. Sile atu ko ia ini te whono lo au fie tori i o lau ia sa wale toi sa mai whenga whāwita. Ma leia se taunu mai le lisi atoa. Ma lisi nana to lau lau wina tanga luenga minsta o tinam ta mai ta. Awal mele na melka penete tolu suri tu malo mai ana fatulanga lato whaiunga. E iei isi o tu malo o la iei whaipule, e iei isi tu malo o la iei e no palota. Na fua oma whaiunga ne i su enga al komiti e tu sa i performance. A lato sa whaipule wale to e o mai. Ea malatou la le sa whaipule temi nei a wale whirwhiria ono le whale tonu o lato performance i temi le sa iei. Wa lai ona whirwhiri i stangata sa lato interview fatasi.
tuina atu le palapitoga fale a Samoa. O lea whapea o le 1 miliona lea mo fausia lea o ni mauta o ai ma foi lea ele iaini o lato le mauta. Ia o nisi foi na whai o na fausia ai ia o le asas o le ama whai o na toi fausia ini si whale ke a whai e to tele tonga le ai. O le ase sila ale mtanga ale whalapitoga pena whaise lato sa ilinga i le tūla. Paua me reu pasir kapeneta 1 miliona mo le housing. Ona watu role ia lato e whaatino e lato criteria so whamoe moe. No ngā tupe lava ia tangata whainga luenga guarantee assurance, tōru suruafe, 5 suruafe. Whaatangata whainga luenga e current tawaina le loan. 5% le tausanga. Mo fale. Te wha leia mwhale fau. O no ngā tupe mo wha mawina i whanua. Wha mawina i whanua no ngā tupe lana ta i se lau wafe. I le luse lau 5 su wafe. Ia, no minga ta uloa current tours whanua security ro minga mga o mi whangua. Mai o leo whaatulanga i se lau wafe i le silua se lau 5 su wafe leo whaingon no ngā tupe. Mai mana o miela ia pepa o whanua e wha mawaino ngā tupe la poa ia. Ai lai lalo le Samoa housing ala tau criteria terms e whaino ngā tupe ia. Peo ngā le sinta o puana le ia fia mai lau Samoa mai so ta kulia i ngā roi ngā whamaite i lau fio. Siri mua mua la lau fio. E se ripoti wa mai si. E se tasi o Samoa i ngā roi ngā whamaite. Dia dia ngata o boni e whanu koi o tuna le Agustin o le siri na la o wo o mai le ni puti na le ko ni ia a le sina e le asisi sina ia e foi whawhitau o tuna i mai i tau kuna le na tō na mai na Ia, ua le masino le mau whawhitau li tātou RSE, le tasi wha ua matua te lea li tau whai sort out. Mai manatu o se ngaluenga tele le la toi whatulanga le tau sang fau. O ai tino mali liu, ia leu tātou vai ai, ua msalopo ua la latal tōrus furu tino mali liu, fo i mai. A le mea lar sol tu la fono lea mio matangala lea, o na o lau whasaina ia maltulanga la leo a mio matanga o na no le whaime valea i le siusio manga le la tau te iai. Mai hua avel whaatununga malosi i le minister o lo ngafa malimta upuni. E tauna toe whaise fufuanga malosi tau sang fau. E fōlinga mai, e le o muri tai la tau na ave i eil whaatonunga le RSE. I criteria na leina mafua o na ave le upulea. Whirwhiri mai nu umawhio anga malanga. O le mafua anga na leina ave le mele whirwhiri mai nu umawhio anga. Le anga fo e malutu la fono nu umawhio anga i se tangata e sawe alu. A whapele la tapena e se tu malo se malanga. E whiri mai le tu malo tangata e o. Ma le tangata e teita ia al whainga malanga. O lona winga, e te alu. Ala wai au lape o la watu. O le mea le tupune, e whiri mai le tu malo. Na mai ane whiri ina ia pia le teita i malanga. Ma mix solo malanga. O i le tupu le wawitauti. I le teita i ustai le au malanga i le teita i malanga. Ai se au tangata mai ima o le tu whaatasi ma wai malanga tasi. Whawhitauri leo mai tauina. Ua pei fo i leo ua taa alo i la tau le ona ngā luenga, the employers. I tātou tangata i le manao e watun tangata fau. Ono nei le tūlanga. E watu to e tau au au. Ia mai il tūlanga lea fo i lea
e le tutusale ngā ioi e tangata fau ma tangata walewa na ngā ioi. Ea ona whaatulanga mai le mana o pela tau e watu tangata tuai ia sa masani na iai. Ia ma whapena ai na whaasoro le leia la tau ngā luenga e ilo nei tū le lei tūlanga lea. Hale si tū, wa le to e mana na o vo isi employers e watu tangata tuai. Leanga o tangata tuai, wa la tau a mata na complain i mela e whai la tau ngā luenga. Ua whelanula nua i whapena le manatu le sau. Alfa moe la vai, a whai e alu se malanga a toa mo fafo. E te tau na o malitali tonunga, e ngā rurue whātasi, le aise me tupu e le tau wa le aile tunu, ma ia le lei results a la tōtu e fōi mai. Alfa moe la vai, ia whai se a ia inga le lei, e le lei mo le employer le sau e watu tangata. Ai sili eina le lei mo tātou. E le tatau na sili I fole le lei. O le tangata le sau e watu tangata nei lo tātou tangata I e watu. Ai sea. Te le ia si tiang o le tamau a inga o atu nuu le a vei tātou tangata. O lo maua talu tātou por kalamene o le RSC. Alalme le tura I mea tātou. Na whawhitauli. Le si mea o le aini tangata e whaia tātou whea au nei mwhato angam tātou ati na. Wa tele tangata wo I fafo. A le lava e tu ua banol tātou malo, excuse me, ona e manatu. O se atina e tāua mō tātou, peitai. E le avea fo il tātou tūlanga, il tātou nau I le mana ongo tangata e o. A o le whaafi tauri lau tele mō Samoa, o le tātou tangata whainga luenga. Te le whaafi tauri. Ia nā whai lau tau mali nā whavelave, o tele I maua nā whavelave. Awale tasi wa fai so na le tinga ina I o tātou tangata lai o liaison officers mai se tātou tangata Samoa lai o ifo sosoni ai o ma tātou community Samoa lai o ono tam fai pui la wori ia e tasi ale awale taunu fai fati tierva lele to fa voi mai ma mena le la tātou ta pena ia I mole tausang fo Fatulanga fol tulanga o lo iai lava ngā luenga o le whiriwhirina o malanga ia. Tele tangata a ngai mai nei, whiu whatali malanga, a e pei fo le piki I lungo le tūlanga keng ia malo visa o piki. Ia ele tauna tupul nā mea, matula I mai ele tele o whawhitauli ia malitali ngā, ai o la tiro ele tātou malo I tausang fau I whaatulanga na tonu e taun tato I auni to e tupu mai whaafi tauli. O ka upu tuturi loa lau whio ma whamanori. Ia po mai ia se whai unga le te nori whi saksi ni e lau whio ka lesi vaias. Ia e se I toi wisi atu I lau whio ma tau o tau mai ina mi poti a le uri a New Zealand e sa whati. Le ai. E le tau nuu mai. Hapea I anuali le whapea e... Oni anuali. Le whapea tau nuu mai e le... Whatatanoanga whatau nuu e lato... Tāpenanga le tau na mori me le malo. Alo whatari. Leo te whatari I te mine. Le ase fina ngā le lau whio mai. A whia le ngata o le wā mana ripoti o le mea whia se tasi mai nei ngai no le quarantine ia e leo nami se rai ko I le a whia ko I se tasi o tangata whainga na mai no fiso tiute ia a lea fo I le to lua ka ia o mania fo I na mōlia I leo leo I tau kuna lea I le a whia o tangata whainga ngai whala o whasahai ai ko a whia fo I o le a effective vai ia le fofuanga voi le talu na test drug test mai ia tangata whainga menga malo. Ia na ngona le nganga popole I le tūlanga lea o le umau I fonei. O lo ia afianga o lo whainga luenga le malo. Mai o le tūlanga ai maise ala tau nei o le whainga luenga le pora. Tiute
ia ma le tātou biosecurity o lātou nei. Lātou nei o le whai toa lātou te siaki ina o loa au ina mai fafo. Ia le mai tau atu nei, ia. O le la e awhia le mtau. Mai o te whaftai ua maua. Mai wa umana avela o whatununga ma losi leo leo. Awana i toa solo muli e se whai unga. A mai ka loka umakakangi. Awana i toa tu ua se abanoa. O la tau nei, o lo batur whatu tuanga le malo ia la tau nei whailinga luenga i whamaoni malelei. A leo mai tau atu. Ia le kiola te le tau mwhai pui pui le au ina mai o me mai whaf. O le tau solo musa ia la tau nei, le ui mai ia i o fuala au whasaina nei le tunu. Mai o le ufa ngā solo lava, na uto whafonga ua tele rates a leo 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 wat. A nei rates uma oka. E le ai se rates e fo i fua. Tele fuala au whasaina o le eisa, o marijuana, o paipa, o mea uma, matulanga o le umatua o iele lo loto. O te mini ngā wenga lea. Sa tauna matua wha malu sia le sfutau sanga taluai. Se manu e le mafia fia me le alu te mini. Ia le lau wa tu. E le walia i mele mele. E le ai se raid na alu leo leo. E le mau ai se mea. Al whanonong o mātua. Tō lua. Ma le whanau. E iai matilo ta maiti i ato a mātua nei. O lo iai uma mene i ton. O se tūlanga la matia le nā leu tato iai. O le mefo nana u whama mawha le. Tala noanga ma sui nuu, sui tina nuu. Ma le tala noanga fo ina whama mawha, ma le tala noanga o whaini il tai ao. Directors ma chairmanship o le tato board members. Tato te a fifa tasi la valsisio manga le atunu. O lo loma nei le aso lua, vai aso fau, le whanutanga whapitoa, whaia onga umo le tunu. O la alka peneta e Feiloaiga ma Alii matamaita i whaia onga lava o le tunu. Aisea, o whalea onga, ma whaia onga, matamaitia onga le simele wo o iel te mine. Ma tau ana whaile wha marusinga le tātou malo, e re taunto tu whaua. Ona tātou nunga oka, mata ngā tele, lua whaia onga, la ua umato lua, ta māma le tina o tangata e whai, ai. A le mai tau atu, talo whai. Ia o ala me o lea o a oitamaiti. Tātou sila ia i le critical o le mele ualu. O a me ia a oitamaiti a tu watu o tangata o lo fino ngielo na mawhau i whala au whasaina. Ai peo no whai atu, e reto e tau mua alo le malo. La a ngā i mea, no usainia nei fo i lesi Warren Nate, ne so. O le wha moe, ia ngā i leo wha au susuenga nei, e reto e tu whaua. Mai se le teimi nei o kirisimasi, ma le tau sang fo, o Feiloaiga i peo no wha atu momo, peo kiri vanga o suka le mele watu. E le lei. Nei le rei mo le tunu. Peo no whai atu e awhe rua se lautangata wa whale tonu mawhau, le poti na le ofisa o whamsinonga. E le taun tato no whanofo mtato tiutira mta upuri nei. O le ngā luenga, sa tauna whau, sforu rua sūtau sanga taruai. Manu se whape nei wa tautu mamaina le mta upu. Ia, alfa moe ia o le la whasolo. La umana ave le apopo inga lo viso leo e fai pla test. A mata mai loa al tau sang fau le engol fono fa solo umal Palemia. Ka peneta ato fa solo. E leise si le fai al testo menei. E o foi a teau. Tangata umma le Palemia ato, tangata umma a mata mai nal menei. Next year will be a hard year. Tu malo silta to malo. Ka whaia ia inga uma, mo le puipuinga le walu mo tātou. Alfa mo mana, angare la tātou walu kirisimasi ma tau sang fau. Ai leo malo lo leo pe no fatu, I just sign another warrant e am leo.
mo fa mo le o me ta sia mala wa po inga ia vai se sia faina tulanga le ile le ka mo le tu te fa ma mi ke e po e o le ka mata ia ni ta ia si tang fo ko le ana le no tang faina le ina ele fa tele no ina ele yo mai fosse pe par ka peneta e se i fai mo mo fa fita uri la tu e fai mo mo tu lang o tau fa foi nom ta pulai mtanga lwenga e na si laila ia po ila tolo fa maoni fa tinongo ngalwenga tu na ila io mena tongi ele se me fenta ai se mai ia ingo performance ma me uma na fuale ia il tato mele al tongi ele se me fenta si o me fengo fina fai ia la fena tongi ele o lele performance tato fuina ele fa pe na le tu pe aru vale le malo ele le fa tinongo ngalwenga ta wan tato matai tu fuale fa manu yanga i lungo le tali mai o ngalwenga le te fai ele lei mo le tunu pe lava ele na le fo taun tato vai upu foi na avel pisa si vai tato performance engagements e fua na inale si tanga fua foi na fa manu yanga tangata te to tasi e la me tu oi pe fa pe le fa na uni me le leilo lo to tua ma la ngalwenga fa tu sini tutulo ono ni sa sini ya lo fi man tau le sa fata ni asi tu la no ni tu ya sa sa ni fi man tau ua a mai le poti le komiti fa pitoa mai fai nga fono inai o le atufa i tangata taito tasi tupe o lono winga fai tau wa fai ummo tangata na afia a fai le tu malo sa fata tasi lua masi umu o mai lale lato wata fata i tai tufa o mai 10 miliona lea i tangata anu malava o sa fata a mai sire pito nu ule o ta fito ala le sa pito isili na a le afia lona lua o pisinisi la afia Paul tulanga o fale tulisi o le tu atu tangata wa ta ele wa sua ua sami manongi fa le tonu ia wa yel tulanga o la matia i la tawama fau affectness ia matulanga na ia le ala sa ia i fa moe ese fol fa manu yanga tangata te to tasirenu ese fol fa manu yanga a pisinisi o lo afia e ven fa manu yanga tulanga tangata fo isa fa lango sami ona la fianga o le to tau mafa se sea po se tui po se funga po ni au tau ia sa masani na maua o ina la fua na ele la to assessment ana o mai la e tia ue e tau mai ma avero ka penete pasia o fa tu le ai to o tasia tala no manu mafio anga tau iai o le fa mo le le tati el fina ngalo malo have a last consultation e le ia al pasia to tato malo ana mali lie fo ila to ia ona fa nga solo lo le ma tauna vave tar sia ia tu di fa ngol ni tau sanga ale ai o le no wingo le amatanga tau sang fo e mau o melso so ni 10 miliona le la tu fainat Gabinete por le consula por comité lava le o le Paul Fengva vaile na mai o le fa inga mau tangata te to tasi ma le fa inga mau pisi nisi te to tasi a le tau fa inga ma le tulanga le sensa le tu malo o le la mai tulanga tu singa ngoi na ye te mel palota ma te tu singa ngoi malo e na mai rola io o le tulanga e loi tangata te to tasi mai le tangata matua tau le pepe o ina fu la fu e fa manu yanga maua sa mai mo ma le mele o le household o ainga e tato tiro le pale ni le mele o le ainga to fa ma le ainga to sufa ma le ainga to vasfu
e taulana o individually tangata te tō tasi ina ia mawhai o na maua umafa manuianga e whea i tūlanga o tuwhituwhaina o tupe. Ina ia manuia tangata i tō tasi, ia manuia ile lau tele o le tūmana. So will the government be the one who will be distributing? O le malo. Mai a pasia mai lor Feiloaiga inga muri lela a whea ngai mali tūmalo mal komiti. E o na ngawharola i o komiti mai a inga ia sao ma ia whamaoni le tuwhaina. A mai identification o tangata taito atasi mai o la asaini i tue ngā tūlanga lea. A uane i o pe o tato tai lima Tusitala volen tuwha o tato national ID. E ovane e luas furu afe tangata e ova. E li lopo i kanga kai o overall population o Samoa. This will be run very carefully. Ma assess le lei. Ina ia sao tangata saini le tangata ua mawalan tupe. Ia mauane in tangata e duplicate. Ia mati tangata e tau ingoa e le tangata mo. O te talitonu ua ngawhatau li maina al komiti. E whai le mea mi o tonu. In whatino la tau tiute accordingly i le au whainga o le tusinga ingoa li tu malo. Lono winga e tauna fsosoani sui o nuu. Sui tina o le i tu malo. Tu whatasi, le tu whatasi ngol mele o tu mo le malo. In whainga whainga mo namuti. Ia e ni si rosi. O ka ku pere karia lo suani ia so. Leo mai tau atu lewa pasara lawi ofisili o kanami ngā malu. O la ofisili la o le mea o toi se variation i le tofinga o le CEO o lo i nei po le mea o lewa o ngā e alangalanga contract. Tūra i mai lor whainga ma lo whirwhiria. E rea tue taria mene o variation tue wha au au steimi. Wha au au wale no fo inga lewa umal kon kalate. Na mātou tertunu a umalolo kon kalate uma. Awa nei tue whaieni variation. O mele le whea il mele o variation. A whape o ele la tue whaila variation a lai te CEO. O na e lala le tue whatau ave pelo tiu te wha CEO. A le fo te alu interview. I le whea la mo la tau i e o le interview. Ia tu tusa le va ai e tangata la whai le interview. I le au vaenga le whafo i le o a fia mtanga lu. Ngamal tangata re sa whai rungon no foa. A wafo i o le la a ave laval me le o le tau le i al tangata le sau whai no foa. He's going to have all the credibility because he's sitting on the chair. E whawhea la nei tangata ia e tau mwhai mai whafo. So let's have a level playing field. Uma lor konda late malolo uma o ta pena lato interview pe to fi interview pe to fi palai. Me forna le na fatino kom sino le na uma. Me forna le fatino uma lor kon kalate uma na ai associate CEO assistant CEO umtanga lenga tau velnga ven. Ai wa manato le film tau pule ava pe le to fi palai le sa vem CEO. Alo ta pena lela na interview. Na laina tutusa umale mai si tangata ia ta pena mai. A ua le tulau lava. O lai lava sa whai lungol no foa a wa umalo na taimi. A whawhewhea la le tangata ia ta umwhai mai lato. It's a bit unfair. Umalo taimi uma. Ia a ta pena le interview ia mo lato. Umano mai umale o lato. E o whaatasi lava i le channel le tasi. Whirwhiria i lau interviewers. Ia peo le manatu le na. I le tue talia ni mene i o variation. Umalo le taimi le tangata uma. Ai ta pena le tangata i al whaila na interview. Ai whaila tūlanga lau tasia o maila tau lo apalai sewa no. Ua mai. La tau umala va mole luma nai fo. E le tue iei ni mei o ni variation. Se i whataltali ai a se isue se polisiri. Uma lolo taimi uma.
whasolo ia ACO o tau awen tanga luenga ia alu o ia tapena lau interview mo tapena le tūlanga o le te whenga i mana isi fo tangata le tau whai mei la to be fair. To be very fair mo la to umolo interview. Yo te yoana ka lasi atu e te au ia mātou siri lau a whionga. Leo tato ia i vai tau o waso fia i pisi fo i o whimalanga inga le wā o sabai ma polo. Ia e te tuloa tu lava lau a whionga ia o le ase tala mai le wā fo i lea sa fua fo i o whenga maru o leo mai atu. Wa le sa fua po le masina e ni tauna au mai ai le tulanga la le lau a whionga. O le waa lea na whaapea mai. Ua o mai le whaamtalanga le whionga le Liminsta. O lo iai ia nei susu e ngalaiti o lo te tau whaatino iai. O no le whatoa mau atu nei e te le tūlanga o le fisiringi o le maingo le waa lea mo tātou. O no le tūlanga fo i le whaapea i le o atu o toa tāpenanga i lona saunga le mu. Ia mga whatauli maina mo le vainu. Ia mali tūlanga o lo iai te mire nei. E le mawhai le waa lea nau whale i tātou wafu. Whaisi te leo le waa. Whaisi papa o wafu. A le waa e whaisi ona te le tele mali tūlanga la lea o le whapea mai. E le iai se teimi na tātou whaongai nai ni waa se lua. Capmarangs. Te peo alia. E le lei alia o waa la iti o me mawhain whatūlanga. A se waa te le whapea i se tūlanga. E lua ni waa e whalangolango iai le te leo le waa lea. Ia male so tanga i le o ngā tonu. Ua o mai whaamtalanga i atea ua ina le to e fsiringi ai i tūlanga o saunga le mūma le tunu. O tele ngā luenga o whai le waa. Ma ua mai tawina fo i le tūlanga ua watu ia se suenga whaapitoa. Inisi o company e le ia la tau le to mai whaapitoa i Marines safety. Ma o lo whaatari te mire nei. O lo whaatari po la lesia ia inga whaapitoa na maila i o se whainga muni muri. Pato lo lafo le fionga i le minista o baal tato ma lo le fionga sui Palemia te lupe. Ma se teimi na te lola o te pepal kapeneta e whamaoni ai. I le tauntato o tau mate. O le vai nuu leile va o polima masavai. E am sala leise si o tau na iei teimi ti e teimi o teimi leanga. Tato va umma le iei teimi nei. Mo va a fo ia tasi le holo le va. E le iai ma se tato va a mua e fa pe lua ni va a te pel tu langal fausanga le o Capmarangs le ia tato. Le iai ma le tūlanga le nā lea pe ma le ale le tūlanga lea. Ai la whaatali a pea tātou umma o le vaatasi. Wha umma tātou lei o vaatasi. E lei ni engi wa pe va lua e so. Tūlanga ma le ale na mai e le whaingo whia le vainu. O ina ne ta o le vainu. O ina hoi pito i siri lava o na sou pea o iaso leanga. Ia ma o le wha moe na mai se i tapena mai se i poti alo ia muni muri le fionga i le minista o waa, fionga minista o ngā luenga tele le fionga sui Palemia. E an whamani no tula i o tūlanga lea. A la ua i el tūlanga o lai pesu su engal temine. E tūlanga na mele i whala au whasai. Ono lea sa o te mantua le sa i no sa noanga. Ia la ia ia le vai whapito ai screenings mo tutu ila la vai. Ina ia mo te noesi a ke ile au mai o whala au whasai. Au le sila mai o la ofisi. Ke le toi sa i mai la ia mo tutu a o ia tutu ila whapea ile o la tōro o mai le le esi. Au le a o le a sila tōtala pe sa sota i O la ua sosa ni mai tutu ila. La ua ile warehouse. Ma la fu fa solo il tato screen. Al tato screen la.
e ia inga le fai o a whapelo wa screen atu i o a lai masalomia. I le tau fia i tutuila. I le tau fia i tutuila. A ua iai le red flag. O le red flag le na, e whatoa whatau nuu mai ai ni. Ma whauwhaunga lea. Ia maua le tangata na vifo le pusa. Maua ma le tangata le pitia le pusa i ni. Ia ai lua le tato maa le la tonki. Ma o le whautuanga volna na mai la tau o leva na la tau ta pena i mea nei o susuanga vapea. Lena leina maua isi mea ia na maua nei. Na advice mai o. Wa ile ato paule mai. Ia ma la tau e o loo maia. Ia lea lana whātaltia. Li tangata la koe piki ia le ato paule. Ae laku. O le kakao quarantine. Ia se i baila kakao le mafi fia o le whale kongo. Ae ua leva o na whai. I tato si sirala i te leo le whale tu. Ae o te loa la ua la lango mai tu tuila. O le vai aso foi leana te nei na pasi alo i el kapeneta. Masini wha ata fau uma mo le ofiso tiute. Wa ta pena le tato malo i le tue whatalia. A mai quote so masini nei ma wha atau mai lo masini nei. Mo malai wa lele, wafu. A mai se foi tu lang o le tato post office. Scanners. Ia matua i va ili le lei le mele utupu. Mai e matua ofo loto. E le ai se rate na alu e le mau ai se aisa. Ioi, matua matautia. Au ta vale feo i tangata. Au fale a fau e tangata. Au tangata e le fai ngā luenga tangata. Ioi, wapei ni sifi nei tangata. Ia, o le lavo ta pena le tato fai ngā malo. Le tu sili na ta ua o alo mawhana. Ia, e mau atu les tangata e to lua te ineti a to tasir to lua. Ia, tato vai e le mtauti o le mea. Ia, o afianga na, o afianga mata ngā na. Ia, o tato taun whaine iai. Ma o le mau la tau ia e asa ina ia rates ma mea i nisi fo teimu alu. E le ai se rate e le mau atu ai se teni titi tala vau. Tonu o fale o tangata nei. Ia lona winga, o mea lava nei e faa ula. Faa naua le tunu e whaia mionga matanga. It's very bad. Ma e tauna matuatu lai whaatasi ai le atunu atoa o le talo sanga lava le ave pule mamaruari imwhai pule. Ia me se fo ita o e kalesia o nuu mawhioanga o le ngā luenga tauna sila whaatasi ai Samoa uma e le lei tātou uma tātou te whai whanau uma. Lasau sila ma lasau vavai a fia se si au whanau teine ai se a whanau tamaita. E le mwhainta tali, e le mwhai le lei. Ia e lafo atu fo i mātua, wa al mena o responsibility e mātua me nei. Ia e pei lava o isi taimi ia wa watu e mātua, ale o vai. Whawewhena mai mota maiti le whale, e ta lai ato fe a vea ia mātua, e whawra la i eifua la au whasai nei tonu. Whatonu ina lo fisa leo. Sai whamatala, awa nei toi teu ma whare ni up, whamatala me le atunu. Ia i loa le atunu leo ngā onga o le mele ua iei, mai sean mele mai whafo. Mai o le nganga le nā, ma le whamoe moe, tātou a lofa i le atunu, e taun tātou vai, me u tauna whinau e fo ia temi nei. Ia, mori le ngā whaftai, lau mo mai sa mo le nei fo i tū lau le fiafi. Nga lava malfa mo mo nei por kalame nei manino ma malama lei tulanga uma imta upolo tupul tatu watunu. Ule at foi fa tai tele tulanga tapo i mai e mai se talo mai le no ala fu fanga tatu malo. Aftai fo fa una manuel fon tanga al Palemia. Tatu fenga il ni vaiaso. Ia ele titi foi tau manga fa mo nga sa fai on tula fono taua.
a be senga o le inoa ta o le leo Samoa mai le fua o liuli a le malo e lopa le tatou te na nau i e fasa o sa ia mai tau ina fo i le telefo nisi o whawhitau ia ona o le malo losi fo le finau o le si tu ia ui lea mori le ngā wha malo le fionga le whangwhitalai le lava o luna on sa ia e whapenasi la ngona le fiafi whawhitaile mai mo mai ma le talitununga la tātou Tusitala tātou porkalame le nei ia i le vai asa fo o momo a nei tu la o le atu momo o ngol whai ungol nei vai aso tātou whisire whai pēr tātou porkalame masani le nei e wha soifuia me Emanuele fiafi